Lalduhawma kaya dami midit ane kamidit sa panga kan peanga Speaker kalome ikan siya dangin rampumin COVID-19 awangin harsat na kan toka kan state point na toka sa tirual chuan alela ma chuan vanin tamtak minron thena sungsinga chuan kan sumen kol na konga relaxation tamtak pekin kan oma ways and means advanced po crores and isomnga parukleng puk thainate min pe tin overdraft po ni som pali atangin ni som ni pakata min po say saka special drawing facility te min pe boka fiscal deficit te po min ti san saka chung te avanchuan kan budget po hun har sakara za somni paruk point paruk pariat lain alo pung ta kumina kan budget hi hetiang kara hetizata pung thei hi alo mom leni amaro chu he apun na hian enge akhoi tu te tan nge hei hi mangtang kai tur ania mi puinolin kan that puidon em ti te chu kan en tur anianga chumi tan chuan fiscal policy strategy statement khata parasom pani na kha kan sarkarin fiscal policy ain nga na ani takhanin target pasari ania chu he kan budget kumina 26% lailo pungta hian atin zonem churam ram choko kemti hi kan clear tur ni don ni sungsinga chuan poimo stak mai chu sum kan mamoa kan state sum kan lilam thin hi ania auction of state development loan hi voiduailo kan la congress sarkar masa khan kumsang ni som pahni tanga som pariat in kara khan bengle financial institution sang som ni le pali atangin crore sang khat zanga som pakua point pasari panga hi henga loan alolak arul lo kha tuna kan sarkar hian aron keng chowa an nuchia itimayang tichuan tuna kan sarkar hian april sang hi som pakua tanga kumin january in kara kumthum alatlin main crore sang hi zali som ni pariat point pali pahni loli lam le mana tichuan tuna hian auction atanga poisa kan pu kan laru zo lo chu avain crore sang thum za ko somli pariat point 17 ania heng te hi kumsom atang kumsom pathum chunga ru turte ania tuna yang kan sarkar hian lehi bat bel mi alo se puk bel mi lovin om taila kumsang ni somthum paruka tuna tra kumsom palia heng lehi bat kan rul zo chau don ani chuwangin voina kan thilti that emo kan thilti chiat emo hian thang thar lo lom zel tur le he hausa lo lading zel tur te hian thiltam tak achelam le athalam anut che theni ti hi kan riat atha in ka ria tin scheme for financial assistance to states for capital expenditure khan crores kan puk don ti kha kan ria hei pe hi chu kumsonga nuarul tur ania kumsang ni som sari pania voina kan sarkar loan lakhi en rul loan ani e khovela hian ke ni chu kanom karing tolo sumi hun thleng chuan voina mi te hian phurrit kan nuchia theni ti ero chu kan ngai to athale in kasria ani tin kan outstanding liability hi tuna hianin crores in khatsang ni sanga somnga pathum ania kan GSDP atanga tein 31.81% ania asang le ani tuna kan budget pass tu rahi arunan mang ta vek ilangin kumin kan budget hian kan chanchu atlem khopang tichuan medium term fiscal policy statement bu kha kan dong thewa an en le ta ila kumsang ni somni pakhata khan kumina kan lei budget tu ri kan sarkar hian alo chut chuaka kan outstanding liability tur hi chu crores sang ko za thum som ko pasari ani
ti chuan hei kum kan mang liam don trep ta kan leibat za chu kan lo hreta a engzan nge tu na hian crore sing khat zali som ko pakhat 0.20 ni tuna kan financial year man me kum tira khan tun kum to pa kan leibat za tur hi an chu ta an chu chual na hi crore sang khale som ko pathum 0.83 ani kum tira tanga kan ramina lei kan bat tur hi crore linga khor som ni som thum ti suan lo chu sual selangin om ka ti crore sang te lama ni lei bat tur po chut fu thei lo sarkar noi hian voina kan om me ka ni chu wangin kan fiscal policy hian om zia anem henga bu kan zia te hian mi puile keima ni nge hi min bu mem ti hi kan ngai to hi angai khop mai ani ti chuan kumina hian kum thar atan kan lei batur an han chut lok le ta a pro sing khat sang khat thum som thum ani ma se hei kumin budget alo kala kumina kan bazat tur an chut chu pro sing khat sang ni sanga som nga pathum ani ta a ti chuan ni kumina kan lei batur an chut thel na hi pro sang khat zani som ni pa ne ni mà ni lấy bát tur ra a cross sang te la chut fu thei lo te na mina len ko ni chu cho nên be soi tur hi awang khop mai chu wangin kan budget hi din takin ngun takin ingai to tengu wise and means advance WMA kan ti hian microeconomic framework statement kha abu kan nei thewa sang ni som ni pakhat som ni pa ni kumin chung hian WMA hi voi zale pakhat kan sarkar hian apu kani voi ni an overdraft ani kan overdraft lo ten ti mai he house a hian an mani le khabumin pek nge hian in zia ko vani chu chuani ya ti chuanin kumin o tun kum kalta kalme ka tan hian ways and means advance tana lak an lo tum puk an lo tum chu crore za ania hei kum lo top ta engzan ngen puk le crore za puk tum khar thum ja sari somriat pariat an pu kani wise and means advance atang ringotin aturu le mai speaker point of order please khalai kha toy te kan soi ve lok tiang wise and means advance sung cha lai kha wise and means advance kha wise and means advance kha jadi somruk panga voi khata puk theya voi tam takan puka tuna crore sang thum le ti ani tiang deu khan kan house leader za on tak kulal du oma ser chia bel tu mle khan soya wise and means advance sung chang chu kan opposition group leader zo kan ni kat soi sol palani wise and means advance kha jadi somruk panga mo amount chu poni se voi tam tak po puk sela an rule le zel ti na zo kan ni chu wang chuan mi pui le he ho sen thu di kan ria tanga in ka ria chu wang chuan ocean means advance khatia tling khom teu bateu anga mi puin an riat kha dik lova ocean means advance ni som wa ma the ni ya chu wang chuan ocean means advance chi po ni lo ya tam tak ba anga soi kha za tur chak wang soi rot po hi ni lo ngaro
anh đi lâu đấy là hết tiền có chú rồi lên giả pha cái mày nên point of order rồi thì cho nên cái lâu ngay thật thìn khá nia xây dấu tối về thì khan ole nun lenga pusti không ai in why sen means advance pukha ai ni an puk nu loka an rul zela wangin batling khom teu anga soi kha dik lo kan tiani chu ole kudua chun jom ro le hun kha minute nga zet chu aro miron man sak in ka fia kan sports minister zom takin aron soifia alomom katia voi khata crores ani somnga paruk zel khapuk theichin ani a chutianga an puk chuan kumin chung yan crores za puk turin anin da tlat sia en ula chu crores za puk tura ways and means satana in low target aka an exit awangin crores samthum za sari somriat pariata an exit awangin supplementary khan anon dir ta re chungin kan lo pasta ni kha tichuan kumina hian ways and means advance atangin engzame an puk le don ti kha an chut le ta ka soyang khan voi za pakhat kumin chung hian an puk to a voi ni an overdraft to boka speaker apu khachu apu kania arul lezel like haro irul lezel ma se ipu ka irul lezel to kha azad bitu ka lo te boy lo pong puk thei ani lo tuna hemi covid awang hian puk thei chin tlemin min ti san sak chau zo kani du khatia ti tur lamin lo apung hi asang em bengdanga lon kan puk ang mai hian ni lo apung hi sang em ani chu po chu ni som pali chunga rul tur ti kha ni som ni pakha chunga in rul an phal sak jok chu ni chu thilom zia ani ya ti chu kumina hian ni sula in kha in tilo ula miron ti wang ani speaker kumina hian ways and means atangin engzange kan pu kan ti hi an ngai tuale ta a ti chuan he ta hian budget anon present ta a kan house leader zom takin asoi nge kha aziak khalo cher u kumin anga supplementary demand tam lutuk awm to lo nan le pumpel ani theinan ways and means advance kan puk tum hi kan tip tama atia ne kuma crores anda kha crores sang khat aron da tani ron tipum tangai maya amaro chu he crores sang khat poilo da tareng sela ni kumang za tan puk le ni khachuanin crores sang ni chuangin puk phal antum ai taman puk lenga tingai na fellow supplementary demand anon nuk lut le don ni chu nakum budget kan damanga kan enang chu ta chuanin khongai takin discuss in ngam ve to ka beisi engzange inon put lu le kan riat pui mia lo in du tu in lo puk za thi engzange engatan nge an man ti te kan la soi ven chu ti chuan an lo of sak big le advisory committee kan thu kho mai hovin ZPMI ron tela supplementary demand englo hi soi ho tu ron ti lo reng hei hi chu politics khel na mai ni hausa tin kum songa kan practice story an du chuan kan ngam soi ho hi kan ngam lu tu amai ro chu BS thut le huna ron pulu do se an party ai in ka hun minute thu min liam le ta ku speaker tu soi na hun ka nga dong le ma lom thu ka le ti chuan enzel ta ila kan tax policy hi abu min pe a kan on tax revenue kan fia a on non tax revenue kan pheboka apunzat na kan hua hemi atan hian resource mobilization committee din ani he committee hi kum thum ani to voin zan nge an thuta eng recommendation nge an pe kan sarkari ka hsa khop mai recommendation thatak tak an pe a sarkari an angai poi mo lo nge tuna hianin
sang ni som pakwa som ni on tax revenue kan mu tum aya claim tun ba zata yan ron phorani committee din hinge sot na chu ni u speaker ani lovang ka chu ka hon min puk sak nem sia min kha thiam ro GSDP chung changa sang ni som pakwa som ni khan kan growth rate chu 19.66% ani dai to kumina kan growth rate hi hanen tu 16% ani khatiang sarkar kha engtin nge kan soi moi theile kan GSDP a growth rate thang 12 turangai ani line aniam ruai kumina pe 16 kan tla kum thum kal ta khan 19 kan ni dai to heng te an ani langin hetiang hian kan economy tuna kan sarkar na noi hian a cheme kan ni ti hi a chiang ngoi ta then capital account disbursement of loans and advances kan en le chuan sang ni som pakwa chuan crore som riat pakhat kan da tuna chuan crore bial 0.60 noi som ruk chia kan da kan sarkar na thok te hian en ma puk tur kan sarkar tangin an nei to lo heng hi kan sarkar na investment kan nei ve na te po ani chu wang chuan henga te hian kan sum din mun a chiat ja hi a chiang ta social services en leila sectoral allocation kan finance minister in aronda khan en ula social services sang ni som ni pakhat som ni pania crore sang li sa som ni pakhat ania kumina crore sang thum ja ko som nga pani enga tinge akiam zong li ra kan ram hi kan kai hruaile social services kan sum da nikumai aniam chuan sarkari ache chele zualdon ti hi tirchiang ring ania chutiang zeling capital investment for infrastructure hi enta ilangin infrastructure bir tapos na vain ka soilawang roads and bridges chi kan soinge roads and bridges hian somni pakhat somni pania hian crore somni chau dani crore somni chau da ani chunga tu tenemo restricted tender an namu za chu zorang khovel hian ria tuna chu crore zaruk som lia ti punen tani aza thak kati ramtan po ni lo tu te mo du sak na sum siam na ni kuma crore som ni ma kha em kan ti to la ya kumina crore zaruk som li he hian kan budget atipung tamai mai ni tu te mo indu sak na mai tur ang chia hian tiang hian kan kal mek ka ni kumain alet som thum pani in contract pek tur an nga don ta mi pui chan tur ani lo tu te mo vu lem na mi tlem te ding chuan de chau ani ta ni te chuan general economic services ka in le tiang ni kuma crore li 0.74 kan da kumina nil general economic services chen khat ma dalo sarkar in min kai hloi ro ni kumina hian pu speaker azia lo hleni ale to ber kan soi du chu nar kar thum han soi ka chak kher mai guarantee fund hi le ta ila kan guarantee fund hi atlaniam zel kha budget buwa khan other institution ti kha adong nem berten ni kha other institution te kha tu tenge ti hi kan finance minister in a wine up na minron shil thei se ka du hle kan sarkar guarantora atan na ani kaini chuan kan sarkar huna chuan han holding policy mangin kan thalai te mi lot ling tur chu guarantora kan tran sakang kan ti he sarkar yen tu tenge guarantora atran sak ve eng tenge tu tenge ani bizo ming pu me lo te pon tam mai thei chu other institutions tiri ngota budget ze de waron da hi hei hriat kan dua chu wang chuanin kan fiscal policy in a target pasari hi he budget hianin athel veka omzia nei lo veka chu wang chuan he kumchunga kan ram kan en koldanan tura hian abua moi takin fiscal policy ron siama ataka kan budget chuan athel vek ta sia chu ania wangin hei awan doi thak ka ti khop maya ama ro chu soi na hun nia kan nga lova tu oi thei kan nia ke ni chu ka lo me
Cái mấy bảo tên mình đi sống mà này lại bù đồ hay mình đi sống thì anh ấy ta này